since 2007 no. Oko Papa na brabom 2007 no. Yeah. Many sawo. Oko to and obey you with you. Me pa cho babe. Yeah, Presla. Oh yeah. Men that I say man ko to madam. 2007 no. 2007 no. 7 no. as I'm making. Debbie man ko to Presla with you. I think the Presla the many starting who Presla was from 2013 coming to 2014 before I ever UK show no. That was when I been starting who no. Na me who. And now Kofi woni na no na who no. No, from 2007 no. Men who know what I say from 12, 13, 14 when I na many bonus so. Yeah. Yeah. Okay. And teenagers 2010 no. Na only if you want to move 2000. No, me uncle and family who know. Na onu ma pasra no so 2010. Debbie. Sir. Me from 2012 coming and I mean who know. Yeah. 12 coming. Na who no na or your wife of Fiona. Oba, what we say? Papa a very secretive person. Yeah. The near maybe or any bibia no beka. They actually pass see and see. But se me Kofi wa me near minimum we are seeing let's nim about Daddy Lumba wife. Ewo ni bibia a minim party. Na me say Akosua Serwaa. And I minimum say Daddy Lumba wife. No cry ba kope. Me Kofi wa ona me betena se din koma. Mami Akosua Serwaa story no be den. Obeka kire. Wa mfa obebi ankyere me in the life. Get of Yobi. Oh, when I make say me kotono from 2012 coming. Makakoto Presla with you. But Papa to me in fan in terms of the year. One fana no cry back up. So what I say. Okay. Yeah. Okay. And yes, okay. So then Obama dear. A baby at me see a be with me if Yakoko. Yamiani atopa de wuti bi nsa obi ati wo ba that what they stamp wuti so no no the ya na wuti bi sign ni patinti no za okoto no ho no na say ade esa wona ho ejeju ndimi wuti or another onwe me no tia stay hosa na me pesa do ebe fa baby it's complicated Kofi and sense ma esi bebrebe Mami Akosua Serwaa enu oprega binim se odo Lumba sa na odo ni bibia woni Presla ewa asembia because me hu videos bi na mabonti angrofo ye e na wota Presla na wota Presla no me pesa wo clear only me say oba na ka me here cross and ka make asa no ka say ya do 2.2k yeah ko yanim yeah for yo me pesa wo clear na Ghana vo nyina hu wo stand ewo Presla atabra. Yeah. Oba. Eda Daddy Lumba to fem na me wo UK, US. You try to take it back down. Me go feel ko chia e. Me ne appeatus. Me call na me kuta ensure bottle water pack nkwa 35. Okay. 5 bottles. Our friend packs. Belakwa. Madam for lady being so drew by or also them say 15 packs per count. You call no yen kura is almost be 45 or 50 packs and you do feel. All right. Oba try so na nya Daddy Lumba sama na be so aba no mo. And me say Daddy efia otimuni one sabi one nipa na etifio and also one ne ma ene
friend Madam Prisla na ofio. Yes. Bisasa oba ade chimpo sabi obi tumi fra fa phone na say efres Kofi why are they oba fio because me ko to nipa o mukuta pen ade o mo trere ne mo bia de ye obi e de ne me ko no kra so sabi ta fra to obi anhia minim nyema bebre a sabi ta fra che ewo ho but me pese sabi ta fra che me nipa be like I say nipa ya ma me ya nipa bone for say me time lady me time ma me da say sabita frache me no problem a sabita frache say madam Akosua say wanye fie wona daddy we not it is a me ko fie woro enye madam enye ma Akosua say wanti na me ye de me ko but madam president e na me ko e ko donate sade no but so team so obe enye bidia serve e na wo is efe say Kofi oni me say me papa da fam ti me be fie o me bibi kura basa na nke efe but na me ka say me nya obi kura po anamasimpo say e obi Kofi eno mpo na nchen me ne madam ni problem bia me ne Prisla eni asembia sese de be ko programmer daddy be kra chem Kofi for passport command Kofi ye ko bushu ha no aka chem Kofi me de Prisla so e ka obi ni e ko if that moncha dia why moncha dia me ni asembia it is me hu amanfo keka na Kofi we Bronii aye na Lumba o tan daddy me wo dolo uni pa ko do Lumba se me obi a me tumi kasa me tumi tu kwan daddy ma tumi suma me fia ko kintampo ko die drobre no so no wo do Lumba se me David what are you telling me me ni lo daddy ko shoe e gina ho performing e bo me nyum wie esan be gina daddy hu e back daddy for be 12 hours e be 1 hour na 2 hours e ka daddy dia hu di wie eno ne nye aketua nya daddy fa aketua bi anka o ma mo but e me papa na be gina ne nchen madana that is from class of fremasoma me musician ben and the whole Ghana obetuma ka sesebe ono so so I mean was taking itself to worship somebody say nipa no oda okwa one na yira na one na busu ani bi do okwa ba say brabe ya de mabo eja wako that's what me do papa no it is a wa number bi be kana Kofi Debi anya sa na tie me pena sem but Ghana for me American say yem paying for na omo ntena se na omo fa yie ntu yie asoma metuma kana no na me ne madam Prisla ni problem bia me ni asembia because me Kofi a me kwa koto no ho daddy be me ya tena se ya bon komo ya bibia na me fi wona me ko me ntano but was what must say about the banker. Hello. Kofi wakasapa. Barbara. Oba Kabushia. Kofi. Yeah. Bra Kofi din komo. Eya nkofo bebere enwanwa. Because for long time nkofo atwe Kofi a on person obekasa. Yes. Ye bisam se edi asem na meka kire wa e ma otimi bae. Oh, yeah, asema oka kire me ma metumi bae nyina ne se me ne ma me ne wo asem bia na me ne Prisla wa asem bia na me so dabi iti ese metumi maka na Ghana fo hu se me ne wo asema e na ma kire mu se obi a dadie wu me ne me se one oba na ofie papa ne to fe ma me bedu Ghana me ko chia ye no hwade a me ye de Kofi musicians an ye na Kofi wa etumi yes ade ne bi de ma Kofi wo enye bibia ba efe manfa me nsa pan na ye dem ho ba se bisa sa de che no tatia bi mpo fa fa na me fa me de me nka se tatia ni pa bi mpo fa fon sebe efra me se Kofi ye da wase a ebi na se ma me Akosua se wa bedu Ghana na se le makako ma mi hu ne dawo Na botre. Obi ebeye de bibi na e wase. Ana unim bibi na Kofi oba ense misisi ya wo ya aware oba se minim bibi a maba be kan bibi wanted ana maba kan bibi ese nipa bi fa me ho tan se me kan bibi ai nti afede mum na afa ase me ase be se mo se men kan bibi ai na afa mo ase mo ye me hai mu dwan ne mo ye se mo tai ohunfu amokoto ne be ma o se be me ko obi wan se mbone ye me mami ina because daddy to fe me no me Kofi ekoye masede
asneba anase ne obi anakoda ade abekoyi ni maame Akosua ba na se makwa akogina won nchen ono nso ono minim no minim se dadi ka kire me se ne yere no no ti se maame na bedu Ghana na makwa akosra no a eno nso buyi wa wo Kofi ono no ya welcome oh maame Akosua so ba na akosra no so ezibue there's omo pe eni ya mimi obeti wade a brebra mama ne ama e de ehye wona yem pese wayi ebe pie na uniment ye kaka oba na bibi show de me de because me nku adekode my nyu obi aye minim adekode a waye o papa na ewuo of course waye wasede di ensuo ne enyema aba ukofie ho di ehye fie wonu mu nyina wunim apart from atopa ekoso pe na udanim ho se wati ase wunim ni nyina enti adai na yan welcome the same way na yan welcome me papa she that means ensem one o ma mu akasa kura no mu gusu me say asema me pese me katwa to that day hu papa we say nya papa we kura na be hia me de me Kofi na me say nkafi okura me so obi am pese me wura e pese me kan se mi na ni party say nya Mr. E.T. ene ba na be catch am se Kofi wura mu na nka me amini pe bia me fo say omo do me no omo hu me pe no omo de fo ntare o ma so no omo pie kwa abonten Ghana for mu afemo ba mu hwehwem Mamon fa blue men. This is a uni. Se ube Lumba. Ana Ghana pona. Oma so camera. Omu di matemano. Mamika mese mudo Lumba. Mundo Lumba ansan me Kofi. Yes, ma be ka kire mu ye. Mudo Lumba. Mundo ne nsan me. Why? Kofi abotre. Sebe. Mami no ba me ba. Hwe ube tie de bia ahya to make asema. Bisa Kofi nti. Aya ahya ka kasa asema. Oba Kofi misi obi do Lumba ondo Lumba nsan me nti adan ana afa na pa na obo Lumba nyuma agrada bebu debi papa na so wo saman wo no da ho a obehu se Kofi enye ne bone da mentan no if me apo ofora mponsa kura to me ne nya asem mfimbo wa menka mentwa so but mam presla mentan o me ne woni asem me no need problem. Me no need some because me kama me try on me can wasem ye. Why? Me try obia. But obi do Lumba ondo Lumba nsan me. Ana mo aboka se na okwa na raki apene. Enye raki apene me nyumo. The whole Ghana me to match say nyuma tu akwa international most me nyum kan bi. Oh aye anande mo refia na odonyum. Ghana nyumba na etuma content bisa artist papa for every year sa afasa anyum no e dia aye remix na ade ana mo refi but me penasem ti me du ba bi na me fa mic na me to no no kire se e na akọ na mo na Lumba grada come on asem ni mo yo I don't know why on person omodo eto tankruwam na oba enipa na ode fun tare na so no be ya wuni kokro oba ni akosi sebeta frache obi onushi obi na ofe ne se kirewa na wafi bi a kire do muna kirewa na so muna kire no na pepe why Lumba de ni ameka kire Ghana food na ni bia because Lumba da Minya breaking news ya bote Kofi minya breaking news bako wo papa ho eya o papa no o pregnancy nsem ya wo de ekwachi a mai me pacho please ask him questions Baba Chow, me ne obi sam na no be answer nti no I think so me fa woman so na minute me be push nipa from MP view I don't do that Kofi
But much Kofi ono. Yeah. And I said 2010. O papa and can Jose walk warranty Ghpagetv. Oba asem we oba na metuma kan say asem we menye ebusuani. Sort ma say am pe se papa na koyi bibia. Abusuafo ba want tie nyabote. Abusuafo say wo munim no. Wo munim hwe. Se wate ase. What now Kofi on ma okwaji aduro ebre no woni na ko show we ebia na yase enamfofo no bi ene wo ma fa wo emma ni binom ekwaja no kwaji aware ebia na wo ka ho Bacho Debbie sa ehone de papa no me ko wan frame da se Kofi bia me ko bibi se nti kona ko jameda Debbie me hu bibi sanso Debbie Debbie e pia no woni pa no ma mo proye Bacho say na wo Kofi wa yeah get na oye de ofie ho na wote ho ana oya ho ana opepe fie ho ana wote wo say yire akade na bia so say na atmosphere is there oba me ko to Presla ofie I mean me what we say oba me can say emema obeto oba bi we yenche na say nipa na girlfriend na say ni bibia wutumi hu say ese me bibi koso you know me ko to me say yeah madam me kra no me to me friend madam because of papa daddy nti because one no really in and out Kofi catch madam and madam yes say mama yes nti no me hu bibia normal say no friend and madam on oh Debbie what we say daddy you be a ofre obe mba bebre no most lot me from Bronii middle but Presla another different odo Bronii no ko ade ade na de bia no friend odo Bronii obeka but na me person na oni wudi nkoma na o ka na yire nwa asema no o ka odo Bronii nwa asema anaze o ka nwa asema sorry oba so be from a line I may say sena woni ni di nkoma na wanu wudi odo Bronii ni wan nkoma na se na wanu wudi de yire no nkomo Akosua Serwaa emu di ayi nkoma pa na ota eno obo oh daddy me nkomo ni mi di oni mi ni nkomo fa like odo Bronii ho say da ana se mama se wa de bi obebo ni din aka asema na obeka na se Kofi me yere Serwaa simple but odo Bronii so obebo ni din aka say Kofi odo Bronii obeka mama se wa obeka se Kofi me yere Serwaa asema o kan no asa that one difference wom e do agada me yere odo Bronii pe me pacho me papa na mo sa de no su bi nchire me da mum yeah okay and at 2010 wo anya hint bi as o papa akwa akola bi ko ware no me pacho de okay clear obi bi wa say mi bisa na mo misa no why the great obai I did. Say, Kofi, why you nyina? Wagina say eba ni nua kuma ewo eye daddy abrabom. Say ye hwe nneoma wo so waya in fact watch rodo. Na one make I think say clear. Why my public I clear. Chesa one sama wo kan no se mi tie ni ya. Na wo onu wudi nkomo a o ma ohunu se ma me Serwaa me yere Serwaa. Ena eye Priscilla nso ofre no odo Bronii. Say bebie ni wo papa ni book nim. Say ya tete no wo ebinum nkasa yemu ne say o refer eye Priscilla say eye ne yere. Ena na oma o declare intentions nso towards eye mama Serwaa so manu hu say aware no eda ho ginamu to say abilaba kosi say otofom. And ni enim say mumubi especially what the ni enim say won ye betimi anya sa word na afiri ho
Erisa papa ne later days no na wona na otane ne nambo shows ene na sefo. Enti enna yenya wa ha watimi amekne clear actual public no. Ama mani age mi ni bibia biema mebisa because now no nipa o tesa asen we ya still or doubt to say Priscilla ye ware no na nipa no nye na adwen so betie no kore. Ena nipa nso o doubt to say maame Serwaa no onye yere no na nipa ne nye na adwen say obeyeden obepe no kore tie. Enti me de emu da hopa mame. Me pa sho obi foforo wa asam ka obetimi abisa no. Nasmi. Kofi, good evening. It is saying. Yam kopo adumu na unso en. Yes, what Oba, me Kofi or granty interview can poison as them say. The papa bisa Priscilla, Priscilla, wonenim bisa no your poison no emane confirm me say and down for being a poison no na Kofi bad time. But Kofi, this is what I will tell you. Akosua ne di wo no kre na ka wo no kre ya yenim Charles yenim say apart from Serwaa on frɛ obabia ne yere onye bi da eno onye bi nso da obabia ye odo Bronii obabia ne Charles anantibia obia ye mido Bronii enti no Akosua na ka wo no kre ne di wo no kre wate Kofi nyame nhyira Sure. Abiem. Prissy. Oba ka nipa ba ko betumi ba so anka me nse O Jani. say me ko What do I need for but some mad years? You say or many new flavor. Ba oba Kofi onyin ne ho ye fe o Me count nine. Dowala me dowala o wa ya kono tu. Say you feel Bema nie. Utisi aboja ene o se Bema na eba no. Na wunyi wo cha na ye nhwe o se wa pampem na aba na se. Ma pampem de ampada. Da o china me ba no mahu se na meti agasa. Sao. Na o se tama na wunyi wo ye young not a you bosopa. Me pese me hu se mu ye dron wa betin dia ye no. Sa na o ta share ya ha anti. Ma ye hwa betire no eno ne hia. Why singlet bi na Sa. I mean, see body no abetem sa na obese what entire kata betire no so. Bra. Ya betire ni ye. Me sister bi afi Holland aba na benku o kai Fred Mamalu. Mamalu me Serwaa. Mamalu ya no ka se abomode ana. Mamalu wa dawro ma me Serwaa me de mama de be ma why. Mamalu da ba no e friend mama. Hello. Me sister opi Holland na ba. Ma hu no o ya ma hu no. Bogu Beyonce no. Me aso me wo Holland. And I wanna walk out to But also Holland. Me Amsterdam. But all fine. Me wo Amsterdam North. Okay, me Obama. Kindness. Me minimum pa. Okay. Ntiana mada na sema oba benku ni de ne odi kume. And then you the better tao. Ada oya rakiana. Oh, the mini aba, on the mini aba. Mini aba my wife. Oh, okay. When you rakia Emeti me de na ma ware o. Me pa try. Hey, tiwa. Me ama Me po ba o good no aware no. Now. Why you fresh ankasa? Me count na. We are fresh. That's it. I was am to on jiska. Na come show. Tiwa. Me ko jaw. Oh, eh. Oh, fast some corner. Since Hawaii, Yamin Sharp, and I wouldn't say sometimes I am more yana a type of science in the radio, Serwaa, Kafra, yeah, that's Yamin Sharp. Papa, that was what? Yeah, we are your papa.
Obi who say Obi saw Lumba on Lumba and Sammy. Then yeah, I know. Kofi, keep on doing you, okay? And say your truth. Yes. Yeah. About you are. Mame. Me pacha ka che Ghana for say omo susu ni minu anatem why no so you be ba why. Obi a odi no kwa bia me the Panama who he Mama Lou. What the Amsterdam has say? Why when him say promotion yeah no. That was it. Yeah, promote two. Yeah, do what I mean. Promote two. Mama Lou. Yes, dear. Obi beti ya so afro. Okay. And then no for very is that media na aye common. Alati are phone kura na wuti bi ka video ekeka wadwen. Correct. Nem pa bo pressure na ase kura no. Esi da mo bi na ke say o bi na temsa. Mini nyina. Esa na ha me pa no nyina mini di. Didi. O mind by who? Didi. But aya na majimudino. Mo fansha mutimi say mo na yes mo na na mo na mo trendy. It must be money na say me too kwan. Yeah. Please azemia baby say Bra Kofi mi pa cho na who to say. Nyame adom oboko na so e. Nyame adom omo wo secondary school no any no omo de rakia twist twerk no me ka ho bi. Oh wow. Whoa. But I saw who ye. Jamaica nyina ne say won say ye krom Ghana na ye free no won. Illiteracy na ewo ho no any disease na ewo Ghana no ano e dey pa. I just say nya time na ya fight sa bacteria no illiteracy e dey abre enkrofo no. Eti ama akoye te sese obi ka no kra ne ho beye